can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot. Pasir Putih. Hai Reja, Pang, jadi keren sekarang tempatnya Pasir Putih ya. Hey guys, welcome back to Muhib channel. Don't forget to subscribe and like. Like okay? and share, subscribe. Like, share and subscribe. Pasir Putih, Aceh Besar. Bagaimana pendapatnya tentang suasana di Pasir Putih, anak Medan? I think it's so great here, man. Cause we don't have any fucking white sand here. Like Jomblang is black sand, like you know. Yeah. But here is so great. Yeah, Just look the sand. It's white. There's all white, and the view is good. I think. Okay, thanks. Oke, thanks. Pasir Putih, pendapat anak Medan, itulah. Oke, kita sekarang dari Pasir Putih yang di ujung sana, kita menuju ke Bukit Lamreh. Nah, kita rencana akan naik ke atas sana. Insya Allah nanti di sana kita foto-foto dan buat video lagi, oke? Ayo, sekarang kita menuju ke atas. Ayo, naik. Jadi kita tadi dari Pasir Putih bawah sana. Jadi sekarang di Bukit Lamreh ya, di atasnya. Lihat pemandangannya. Jadi triknya di sini, kami ke Pasir Putih. Jadi cuma sekali bayar masuk Pasir Putih. Tapi kami lewat belakang ke Lamreh. Jadi bisa ke Lamreh. Kalau kita masuk ke Lamreh 2 kali bayar, otomatis hemat. Jika kalian punya pertanyaan tentang Pasir Putih dan Lamreh, boleh komen di bawah. Oke. Yuk, sekarang kita pulang. Berhubung suasana sudah maghrib, menjelang maghrib. Yuk.